daba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbi Anglong arlo break jamadi malong aron repen kido tumapan ivik sonangji pupen West Karbi Anglong kironi philang pialong thang achiklo ni phai hiniar ni Karbi arani pamanpon Labang sojai megalong ki ongdung Karbi arot chetongsi Karbi Anglong arlo break jamadi malong aron repen kido tumapan sorkar tumpen ivik son se rekajok kachingki chethana jai mek padupon lapen Karbi Anglong along lekacharai kum thekjia phan ki ongdung alamrai kedeng pontu Karbi rani amai long kideng pon lamrai laki isi non ke Karbi tum hidi long le kiche ki biaphan bondok ti long le hini Karbi tum pen non kiche ki bi atuma phan Karbi kur pon long le do kit hom Karbi long ron repen kidu kiche ki bi atuma phan ni kebang bong eviction se polote kadu kawe Karbi long ra cheto pak pen chesong thunang ji pusi lamrai pang dak pon thu Jong si sarkar tum non ni kebang bong se thale le protante Noni ke bang jo si da thame le protante la bang so ja kong pe le thot la an so se to te song nei la bang so so ini tu la bang ini la bang dam itu man lam ahi ene po to so nei ene na la si ka to ka ta ni yin pe bu te tong pen la bang so ka te song ba tu pe nei Lapen kadu kavia lamrai anta Karbi Anglong arat chiron sarpen si deng pondo to dang te pherang ke thing no lam thena baklang tu na lam the arju pon sina ke deng mai si pinige panong lo la sila bang suar ni ka panong gat happy bang la hello sorkar pen kachingki asama sorkar pen chinglok Karbi Anglong termos council pen chinglok la song ni pen litum la ka song tum chetong chom kachingki cheparai det Asama Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang limit thang mala so akolom od dong ban ke to khala bang so lamrai pini bang charkan petlo pini hala ka cheparai ta lam anta kichunang theke banga be detlo la dakla bolong ko manji long la thali pitu to khai ta la theke la anlo la biha be par ke claim la trading license anta ing thante la sila ke ning duglo la bang so cha tai pen si pini ni le tom la ka che song arat pe ning jelo non kachari bom a sorkar atum bangke kheya phan longri phan kache matha ave detlo lapen anukang thong lapen amme kache char che silake chekrong detlo Bangso Joy Megalong Indigenous Forum Assam President Mrinal Hazarika All Assam Sonowal Kachari Students Union General Secretary Bodhin Sonowal All Tiva Students Union Vice President Stroban Kumar Sagra Asomi Bakhi Jua Satro Parisad Bodo Karbi Anglong Jila General Secretary Nava Jyoti Saikia Lapen Karbi Radatu Chetongdu Jila so akas la pusona kachingki ke chethan kela ke pusi che pha bombo charju bombo lapen chingki bombo lapen ajak tumang pulo larak mohejong po inki sang hoke haida la so lamang pulo ka chesong bang election of phang le polo chesong wer thi la so election ke election of phang lam gali laki ningkana kang team ke chesong let ke lake Ningkana kang tim si a hiti a hawar si chesong chablu sai jok je ka chesong na yang dengan chesong et ke pling te si hunger strike ke claim nang koklo ke hunger strike ke claim long jong sing sam din men ka chesong ta bang jong se phan la poson nang deng nang wan de hala ke nili tum ke chok che gali tapen hala so ke chok che bang ke la ke ni tum sarkar tum ke chok che lu pusi minister or no speaker ki bang ni tum chok che de do bana chi pute kang lo ke hala so chok chedet posipini mani hala so chok chedet posipini alang tum ke chok che pupoho ami thang nu ke chok che puka kache jong hala so posi kachi kubir hala so posi hok pet bang pini tum da kache song tumana inut phan bangla sang res song le putum ninge chiplo nang res do lo kelasi si amut pi ke hala so lam lo lasi lapen la so long bang hok pet bang kache song lam rai bang deng pon lo lapen hini soni son thom lam rai ke deng pon do isi bang ke bolong ko manji long eviction claim lo ta hala so long le hala so parok taman long le ke tek mai kar bisi tek tipit tang te tum eviction ke claim en pilo le do ke si lamrai ke ding pon mange sarkar tum ke chok chilu
ta sarkar tum ke chok chiban parta karbi kheyang mong ta lason thot ke chok ke theding do bini irrigation claim nai pusi tum ev fik chong si ka chi pipen ka che songkar ja prutang te labang sol aphan people longle ki people ta hala ke parlin ka lilang ma ke chok che ko mala council chok che karbi lo ke chok che ke karbi si ke chok che tasi komane jong si longle ki pi bondhok pai kas list ki pi puro tak hala so longle bangke lake rongorat pen rong asar pen lapen rongorat si pang thekpo lapen kali pur hala so along le bangke sis deto Port Hall pen Priyanka Balmiki KATV News Assam Assembly kilik nangte bok ong rara tum rat choriya song along ihin pen ihin ka chingbe du na sai deng ong pini PHS along pinap HSDF along lapen pinap dik BJP song along la song si rara tum abang ke mong ve ke jabaling si ka chingbe dun si thek pon long bom du bang somong wiki jab boma pora hut kedam tang thang ni phai hiniar ni KACCM bangalo long bang phari sira bang phokep su se PHL sera ratum BJP long paching bidun padopon Borjan constituency Singhason constituency lapen West Karbiang long ahin pen Hamren lapen Amreng constituency kadokave palong Priya constituency pensi bangso kache pa ogduna maya long chetong dun rintilo Bangso Hut Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tisopen lam theke jai pona bangke KACCM tuliram rong hangke karbia khai ke pangrum chia phan loksi kabor ilo lapon kabor ia bang phua phan si PHL se tuma bangke hi I tangho hi ia tumke komantu neta akimya kam ki claim ke phang no phan loksi ke claim sita CM rong hangke karbia khai ka pachingrum chia phan lok kabor ia bang phu pusi mayalong ningje pa Mari pada kasi aron balik at punta kacinggung ating tunay mo si kacinggung siyapan ningkat hindi kacinggung elan makan pining kami ka kacinggung siyapan claim ko laso apang itu masih CM sa doktor tinawang hang CM kaya hangin kalu hari itu pada kasi aron balik masuk kacinggung siyati mari ni kisah kuasor hoba pibe Konferensi bibe, pada timon kemasan asrama lo kacingru adim bibe, sedap ini dia karbi, hari itu mata karbi arun bari matumta, ningkar segmen kacingrum dia paling masih yang saklem itu. Non MLA kilik nang le podok dok lo, MLA kilik ahude PHL setum ke elong ta hai hidet po. Laswar ni penamasi PHL se song ke achiti mamasi chithak khun po. Johnson Lila mahok kalipulten ni noi sinang rot plang noi pusi bijoy teron pen ningje pon non chiklo yanang bongke assembly election po long phota FSLC remlap po laswani pen ke FSLC achit team si chethak kun po pini ni la solam bangdak lo nang litum mo ni liphan lagile ni no nang rot petame solam nang si ahok kalipulotang te kenang sot abinong et ke FSLC ke bang ki koi tang a party lapen ki chitang a party jai kathar ake hai ke ja konat ke ja pon na leadership bang ke lake hilu damun e api second bopini adilung karbianglong FSLC kache thak ji ke Nilitum kiram ta pora hudi PHL sialong si cherap cheto dumlo bonta bangso song ben thang nat kerap long le kerap kilong ji kalisi me thanga ki si kidun tunang pusi BJP along kiduna tumpen ningje pontu yem sar long ke bang ke PLC phan ning dok de so si thelong lo themai PLC atung ke non ke thelong anta la tum chi free bom lo la sini tum da PLC long ke ni tum lang sotoroi pen arong asor ba tum ta dudunang ne lo pu ni tum ta kling si si wai si ila pen la yem sar CM sar phan ta thelong si melang li chi yam ni sen ni tum thelong long lo ata lam da long la kam ta thelong lo la si so chopo ogun je pan si ni tum lang sotoroi asor ta pini nang yon lo tem làm lên từ mấy po làm lên từ mấy po bữa xí mình thịt long bữa xí chúng ta em sa long vàng xí nàng kia nàng yon nun chú lo như chúng ta
ran ning ge theta bedelo ang palang tum ke claim ke dam ta chok se det lo lang tum tema alang tum lang ni tum char chung ajar chung le tum akirap tani tum hanang pitek the thang lang pitek the la se ni tum churun kok lo hapuk ban ke ipel silong ke la si News Report KATV News. West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke Pardo Borthoi Supachua Klamalong Kedam Tang Thang Thang ni Phaisiar ni Borthoi So Wiching Sports Club Tum Ben Patir Piponsi Ingdeng Trok Karbi Sengkan Kimi Mesen Pensi Talondon Karbi Arada Tum Along Hakobir Thikang Duga Hutpen Tami Thang Thang Achik Lusi Ningkan Kimi Talondun Bo Pangso ningkan kimi ke talon pon kaprek hawar long sitami rong arada tum chingrum pet pensi ninga rong chipidun non ove kimi tum pen ke thekere nang bat bom pen karbyang long hawar tin sitami karbi singkan kimi ke talon dun along kaprek ajai mek pedo pon pensi talon dun Lason taksi Borthoi so pachu aklam along sitami owiching sports club atum pen patir pi ponsi kadoka ve rong arada tum karbi singkan kimi talon dun lo Bangso Karbi Sengkan kimi ke talon pon along ada porphai troxi malom pen owiching sports club alamaing tur pon pensi pangchen pon la so phi Borthoi so rong adang pi along man ki do karita atuma phan an chikimo pon la so phi klimsomar okorjang sarpimar sarmar risumar atuma phan kapre kachi patia jai mek paman pon bangso phi radamai pi paman pon radamai pi along kado kawe Borthoi so rong arlo ki thegiding Kido anatum anaphan kidam tanga sengkan kep satlang krihinia satlang ki undun lapen kapre katuma phan karcho jai mek padopon la solong koson si rong rup lapen ki non eprang koson si ovi kimiatum ki charli pen ki danglok kapre along ki prang dun thekji ma alam chethan chimom pon bangso jai mek along aluhiaman pen ka chitong dun long birtiron rongasar sorkari borgambura sengtimung Bortemen Member Terang Modijar Khorsing Timung Rongasar Rupsing Timung ICDS Worker Ampu Terangpi Dolima Timungpi Kache Terangpi Siko Bepi Kaku Tisopi Samsing Terang Ram Timung Biren Timung Mondhon Timung Longsing Ingleng Lapen Kaprek Man Kido Atum Chetong Dunsi Jaimek Mesen Pen Pachun Pon Borthoi Sopen Priyanka Balmiki KATV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom